Angkai jotono khulungka ni channel o noro ani channel no subscribe khlaya kongka angkai subscribe khlaidi angte bo kotal job advertisement te online information related videos sanamo norong ni bagui angkai o ani video no kwbangma ke share khlaidi je qualification tongnai je interested tongnai boro apply khlai manthong angkai phati nailai na tini kaisa iko naiti job vacancy rijaka job vacancy omo angkai iko naiti Unspeak Capital India Finance ni delimited ni bukhaktui omo Agartala o nongnai omo location Agartala o nongnai angkai phadi nailai no oro tamo post tong o jaga o iko naiti post tongo oro 7ta post tongo total post 7ta tongo angkai bini qualification tongo tam tang naidi iko oro kaibasa post langjangnai omoni angkai amo qualification omo salary busuk rijaknai angkai omono ang kisa sawano tabuk angkai phaiti puila angkai naidi iko state manager o jaga o masa kaisa post tongo iko oro qualification angkai MA hayake MBA khlaijak jela masa nango angkai bini salary rijakha iko 25,300 to 45,300 per month khai rijaknai angkai takisa tongo AM o jaga o angkai graduation omo mail sajaka chalarok ni bagui simi kaisa post graduation angko jaga salary rijakha 18,200 ni simi 35,200 jora omo kaisa post no tongnai ko angkai takisa AAM o angkai kaini post tongo oro graduation chela masa bwri masa talangjaknai chela masa bwri masa boni salary angkai 15,100 ni simi 33,100 jora per month to rijaknai borokno angkai takisa tongo number 4 o accountant o jaga angkai BCom pass ongjak female nango angkai oro spelling kwbangma borok bol khai rwkha amoni bagui tamano dinaro iko oro naidi kaisa post tongo accountant ni bagui oro female sangka angkai boni per month rijaknai 12,150 rijaknai tai kwbang angkai 25,150 khai rijaknai per month angkai takisa tongo CSM tongo graduation oro bo masa bwri no sanjaka o jaga angkai iko naiti 8,080 rupees tai oro 8,080 rupees ni simi 18,280 rupees ora rijaknai borokno per month to angkai takisa tongo reception o oro 12 pass nango masa female bwri masa angkai omo sajaka 7,200 ni simi 15,400 jora tekhe rijaknai angkai takisa tongo 4 class o angkai koroksan talangjaknai 8 pass omo bwri 8 pass masa bwri angkai jaga 5,100 ni simi 12,100 jora angkai norok je candidate interested tongnai ko je candidate interested tongnai sajaka o borokni iko WhatsApp number o norokni CV by post name bo post rwna musung CV by omo boni WhatsApp number o rihodi angkai je candidate interest tongnai torodi angkai je candidate interest kwrwi hai kebo rwna musung angkai borok ta ruthung angkai o video no share khlaidi kwbangma je candidate interested tongnai omo part time job hai finance limited rogo job khlaina musung tongnai rok khai torodi angkai norong ni bagui angte kotal job notification tai online information related video sanamo angkai norok tongmung ani channel no subscribe khlaya angkai subscribe khlaidi angte bo kotal video sanamnai norok ni bagui angkai nai tongdi ani channel no subscribe khlaijak angkai phaidi tini ni bagui amsung nong sito jotono no hambai।